Kinilala ng Commission on Higher Education o CHED, Dr. Michelle Aguilar Ong, dating presidente ng Mabalacat City College o MCC, bilang metong karengbayong CHED Commissioner, epektibo inyang October 8, 2025. Kilala bilang talapanyulong king inklusibo at makabaldugang edukasyon dela ng Dr. Ong king national level ing kayang advokasya para king edukasyon para kareng gana-gana. Baya pinili king amanuang pesto, meg silbi ang special advisor for local universities and colleges, king CHED nung nukarin sinaw piating pasik na nga ning pamanibala at akreditasyon da ring lokal eskwela. Bilang dating pamuntok ng Mabalacat City College, peni mo na ning programang magpalawak king oportunidad kareng magaral, reng migi kapansanan, reng katutubo at reng hanggang magaral king kolehiyo. King kayang pamamuntukan, ikuane ning MCC, ing Alcocoa Level 2 accreditation at pepakilala la ring smart classroom, king South da ring kayaduangan, iba't king industriya. Meto nga Fulbright visiting scholar king Florida State University. Dr. Ong, kinilalaya king kayang dedikasyon, king inobasyon at kalidad ng edukasyon. Asahan na lakwas pang patatagan reng programa ng CHED para king patas, moderno at globally competitive king sistemang pang-edukasyon king bansa. Baya tinutok king education sector, megsilbi ang host, iong king programang Oras Na, kete king GNN TV 44 Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.